Dini Swrangchati 5 nang Khwairpur Block Committee ni Luwa Jibungbai Kwtal Habanok Phiyokjakkha Tipra Mothani Rambabo Kamiwa Asale Padok Thangmanju Ka TTDC Hapur CM Borom Gadang Purno Chandra Dumatia MPC Bones Devonma MPC Bidu Devonma Khobe Kubure Tipra Mothani Adongra Fidara Suwe Asale Panda Jengerika Yagulo Risha Kandiwoi the best Kandiwoi Lamsoka Majane Adonra Sini Habanok Khwarna ni bagai sini kaisa nok dini Kwtal Malakya ma kaisa sini kaisa Kwtal nok onok ni bisite kami amsai ni hamkhai te daphani hamkhai ni bagai tanglai ni जों या प्रेसिनाय और कक्सा लाइने हामु हाया हानि बांगचिनि onok Kwtal sini Mothani bagai financial belai upokar nai sini Tipra Motha sini bobakrani je gage mungno जों kor pilai nai bagai जों orani bising sarung cendai makha bobakrani wangchomung sini dok daphano Phiyokjakkha ni bagai anse sikang sanai rok sai thakha ini भारतवर्षनो Phiyokjakkha ni bagai नेताजी सुभाष चंद्र बोस जे सामान्य भारतवर्षनो Phiyokjakkha बागै निराना थैरदि आंदरनो स्वाधीनता रनाय हाय हनै साइ थांमानि जागा भारतवर्षनो Phiyokjakkha नि बागै थैरनानि बागै पर्यन्त भारतवासी र आफ्रोनि तियार अंखा तिनि चिन बोबागरा थैरनानि बागै निरना साया थैरनानि बागै जोंनो साया sudah sawo tansang nani bagai, nero tansang di, ang nero no yok sama ronai, ukok sisi ni bubagra sawo. Tini boni cabaya nongbaya, tong tutui pena, sini do pana Phiyokjakkha ni bagai satong no satong hoya, wate no wate hoya, hor no hor hoya, mai caya kelaiwe, tei nong ya kelaiwe sini do pana Phiyokjakkha ni bagai kami amsai payu chudu kaisa kok sapel sungno. Nero tansang di hendak. Jadi di perasaan bisi kerana tahu kena, boba gani o tansang di sini kereta di peralen no, atal hendak saw. Jadi BJP ni enteng, CPM ni enteng, Kongres ni enteng. Jadi leader sini am cayo paikan ke jeng masang nai. Jadi boba gani saw, संवैधानिक अधिकार permanent solution ni bagai, jeng kereta di peralen nang. Sangrata Tipralan man kahingkesi sini constitutional solution kahingkesi sang o hawa thangoi tongmanai sini bobaga hani bangsi grata Tipralan chau sa property kri orani davidu babar amchi logo sau neni bol telango walk neni hasing balo telango neni buphang telango sono khoksparano ya semboni bangi tawo rules nai tong rules nawi जोंबोनो बाहायखि कासमानो बनि बाङै जों टाक्सेस खायदों फेबा राज्य सरकारनि इच्छा गावनि नांनाय जे गभर्नर न नैनि अमो न कनसेन्ट रखेसि मानाय एप्रुवेल रखेसि मानाय होनै गभर्नर न सावनि ना तिनि जों अमो हाय सिनि दफानि बाङै हाना जा अमो हाय तुलु रायदार सनामु दं जोंनि बुबागानि नेतृत्वे निरो जतन साइनाखा एपोलो sini unit map mobile hospital जों तबखा sini tiprasa lokoro onek benefit makha je jaga जों checkup खायदेनानि थांखा हिके minimum 5000 जों नांगौ आगरतला थांनि जिबियाव थांनि जेखुनु हस्पिटाल थांनि दिनै जों mobile hospital बाय गामि आमचानि लोकरो free of cost benefit makha तेबो अम हायके गोबां मानसिनि तिप्रासानि बागै जों yok sama mana jat om hairai da beseng senawi tong haine salon ro ngai anu ni thane omon ko ne ni musugu je tabong ni jorawo seng khasia khai seng busia khai ke seng te yok sawani je suk sa yok di seng sa yok pani yok me khanai ni tabong je babe ekota phai tong kha o ekota no seng thamcha no seng tongrowi apresi sini matai mana ni CPM ni Kongres ni saitong je Greta Tipralan o bastop kalponik ni chau
जों बर'नो मा सोंनाय BJP ni le Tipra sano mothanga ni bagai tuma agenda tong nurni dabi tuma tong je BJP ni dabi bai Tipra sa hamna ja permanent solution unna ja nironi dabi tuma tong जों support खाइमा खमो BJP sano lama puno ge je Tipra sa ni bagai nironi kusung tong thana ni bagai nironi bagai haike snai kelangnai ha hene BJP sakangke जों BJP खाइमा खमो Congress sakangke Congress खाइमा खमो CPM sakangke CPM खाइमा खमो ini ke saya sini buba grasimi si sini constitutional solution ni bagai tabo fight kaitam tabo sini kurang problem phonogo tamphayo BJP ro 1300 koti rang bainer na project ronai pong walk rabat bagan ronai nog ronai hne saitam Ama sudu beskango board keplai ngani agenda si. Ini cengrabat bagan mama bai, hoito ni kaisa generation economically develop ngai mana. Work ni project mama bai, hoito ni sangsara ni tabo ni family go kisa benefit ngai. Pia ba ni to pha benefit ngya. Englak. Sono sudu board paigro ni bagai fondo phaine ni bagai. Sono rang ro phaine nini kamanga problem puno phaine sono mawa sone jeng ba product de hne jeng manai de je sini busu power tong kaisa khoroksa ni yaksui bai board ro mane sini tamasana sini bai gorno slai ro mau sini kapal no slai ro mau je bobisode jeng oma hai nai hne sini o yaksi kongsa ni phan bai jeng sini greta Tipra land bu to boi mane जों बै दाइबो थाजावै बायमान जुदि जों बड'फ्रो वानसगै रयांके दिनै गोबां नेता पदरे पलकक साफायनाय नों आं जोंबो मा वानसगनाय जोंनि एडिसि ताव फान रहोया रां रया अमहाय खलाय थंगै दं नैनि स्कुल हामिया लामानि बेबस्था करे दैनि बेबस्था करे नरनि बसकांगो फाय बीजेपी नेताराव गोबां कक साफायमान एडिसि बर पावर फायखेबले मुंसा खायमे होनो भारतवर्षनि संविधाननि मुताबिक जोंनि एडिसि 6 शिड्यूल नि रायदा बाय खाजागो अम स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जों फान्ड होय हंके जों कोनो रेवेन्यू इनकाम खैकाके बिनि सामंताव हंके जे सरकारनि सुजुग सुबिदा बनो बागैमानो तामो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना नि न अटल जलधारा मिशन नि दै राबार चारा कुवाई चारा अब बिए सिटी बागजागो Hikai subjonal committee, village committee, zonal committee ni bisik di hikai nog riwimaya, on nog rimaya hikai na, on nog ni rang ni no nirbor khlaya rajniti thungai tongai takotai bokuksam. Awani bagay na, bo jagala asubida tongba, corona hinai election ungya am tongo, corona hinai village committee election ungya, kintu by election ungkhabla, corona hinai village committee election ungya, panchayat 3 star panchayat election ungkhabla. Corona hine village committee election ungya nagar panchayat ni pौर निगम ni municipality election ungkhablai aba haya aba ke tamani corona tamani समस्या हिंkai Tipra mothani kini jabo Tipra motha jodi election tamu election khlaikankai 587 ta village committee ni bisinga 587 ta me village committee Tipra motha joy khlaika hinkai afro final विधानसभा election hinkai CPM Congress BJP Trinamool dola buksa ang hangketa mungnai nike bong narata barok tongla bong ni dola a tongla bong ni kheto a tongla bong ni kheto mai phalegla bong ni pukura a tongla khnai khlayam tong ta hotte bukutsam nike tabok ABCD village committee rang phaya rang kuri ni bagata mong khangkai sanai tai koidin parikhai ikla na hade Tipra mathara buagrani bodol ro ADC फाइका village committee develop खाइमे यही सलाइ किंतु यांखाइ election नि हमनै दिल्ली में रांगसे होया आउन बने ताखुकtai बुखुकसम अरे गिला प्लान तंगो गिला वानसुक मुंग तंगो अरे हंकाइ बलंग बिसिनो develop तांग सितों समतोला हंके develop उंग सितों आबनि इमान तंगो आउन बने सुनिसानां मुसलो जनि दरा दायक शासक जा गिलिदार गवर्नमेंट नि 3 स्टार पंचायत गांव पंचायत समिति जिला सभाधिपति
नगर पञ्चायत पौरसभा पौर निगम जत उंथांबायका विधानसभा उंथाका एमपी इलेक्शन उंथाका बाय इलेक्शन उंखा एडीसी इलेक्शन उंखा विलेज कमिटी इलेक्शन उंया खेतानो आरो कासे इमान खातर जाक तंग ताखुत बुकुसं ओ इमान तामो एडीसी ओ विलेज कमिटी जदि इलेक्शन उंखाकाय विलेज कमिटी लेवल रां फाइका हंकाय सिनि मुया साने राव रां खानाय आबनि मगे रां रहया इलेक्शन बाउंया इलेक्शन खैरिया नन एडीसी ओ समतल हंकाय जत इलेक्शन खैय जत जगह रां फाइय अमर फुलुं तंग रां तन्नान जगह करै आबनि बागै बुनि दफान बरखाय कुसुको काव सुंखाय कमाना लामा थां तंगो आबनि बागै ना इलेक्शन उंनान हेंकाय नुंति काहाममान हेंकाय जे कुनु जिनिस माननान हेंकाय नुं केस आदालत सिलाय रक्से मारम तुलमा रुम नु बुलाय Balawan mas siksa office udbodan ni log phano okha khamani kokno norogni thani sogori nani bagai norogni khunjuo sogori nani bagai je chuno thunno tongaroni khunjuo sogori nani bagai okogno ma sago abtamo arwa kaisa DWS ni 2017 mo kaisa ditubel umman tongo rik mesin bai abo tabu bo तुइखाय फाइनानि मेसिन आसुबे कारेन्ट थेपा कैसे तुइ फाइनाय तुइ फाइरिया तां बागे हेकाय सिनि बरफनि एलेयाखै तुइ मानंया हायपन तुइ फाइरिया गाफिला तिखाय तंगो अरनि बरफ तुइ मा हाकाय साइस्थ काहामुंनाय आबो देबा बानसुक तंखा जेमन एडीसी ओ इलेक्शन खलायावै नन एडीसी एलाको इलेक्शन खलायमानि हाहाय विलेज कमिटी इलेक्शन खलायके तामंनाय आबो सिमिसा आं ओ आरो बेसि आं जोरेना नायो त्रिपुरा राज्यआव 58टा ब्लक तंगो 58 ब्लॉक नि बिसिंगो 40टा ब्लॉक हिंगाय एडीसी बिसिंगो क्लायो ओ आबनो हिंगाय बीएससी दो ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी ओ ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी ओ इलेक्शन नो बो इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नुंगाय जे पार्टी गोबां बुथ मानो रमदि बेलबारिओ 15टा विलेज कमिटी नि बिसिंगो 8टा विलेज कमिटी जे पार्टी मानो ओ पार्टी न बीएससी चेयरमैन नयो किंतु इलेक्शन से उंगलिया हंगाय सिलेक्शन खलाय बीएससी चेयरमैन खलाय तनिका साबो राज्य हंगाय बीजेपी बा आईपीएफटी सरकार त हंगाय सिलेक्शन कमिटी खलाय आईपीएफटी बा बीजेपी नि बीएससी चेयरमैन खलाय तनिका ओ डेवलपमेंट नि बागै ताबुकताम खाइनानि दां हेकाय फाइनाय सालो सिनि yakni semani bahai unai hekai abu kirijak tongo bomagra saka ani rang banangya ribo nangya rang bai paimaya pod bai paimaya cm bai paimaya mp bai paimaya cabinet minister bai bano paimaya bharat borshao kuno rang sapok jagyakho ang hai bomagra na painani hinai samani bagai abu kirijak tongo kuno kisu bai paimaya aboni bagai no painai salo नुं खसर फानो बसं खसर फानो मथा खसर फानो बरफ कन फानो सिनि बरफ रग लेखा परा रोंया फानो सिनि बुरि बसा रग लेखा परा रोंया फानो जों थामसा तंनाले रुङो थामसा तंनाले रुङो जों बोगाग्रानि कक थाइले जों खोनाय मानो आरो आनि यं कासा सीपीएम नि नेता दाइ कासा हंका आनि मामा हंकाय टीजेएस नि नेता हो ओ टीजेएस नि नेता न सीपीएम नि नेता हिनो angka ani bihingno daily side effects seprakta na di bongi राजनीति bahai bono jodi रगुना 19 तारिख चिन बुमा करने जे आसाइमा सालनो सबै चगारा कैसे कटर प्रोग्राम खलाइ खुमरो गब खलाइनाय तै अब सिमिया चिनरा संमियन आजको सिद्धान्त रहलाक्या indigenous the world indigenous the program 9 तारिख खुमरो नचं एडीसी गवर्नमेंट बाय खलाय कटर के संसाजाकनाय वर्ल्ड इंडिजिनियस प्रोग्राम एडीसी हापाङो जे खलाय दमने अ जागाना जों लोकल नि जों अ जागाव बरक गोबां के थाङै जों पार्टिसिपेट खालायनाय बनि बागै सिना प्रोग्राम द जों अ जागाना जों मा सारै जों मीटिंग खलायै जों तिनिनि पास्टो समयबो मीटिंग दङै जों आरो चापनाय ब एरिया न ब विलेज न ब दायित्वनाय दरननि तिप्रा सरक ना आगिनि जे जता तंगमु सामु आगिसिनि सिबिसितिनि खलायमनि आबनो जाब जों विलेज वाइज के बागै नाय आबो रखमाबो जत विलेज न
kaisa raklai item hai kan ni samung rok tu bude manno aba rok ke chung dai to lai chung sai ko pastor somoy meeting lai nai tai ke sa ko konga kai chung je tini chini orok pai mane pora bichi nara chung jotto sabjun ni chairman vice chairman tai junal chairman vice chairman bo haike bichi nara meeting ko bichi nara 11টা সময় মিটিং দङ ने बगै गोबां मा कक साजनाय दङ हायबो जेहेतु चिनि नगरे कत दङ बाबना सुजुग बिसनाय कारण टाइम सुरु जेर न अब सुरु पार्टी नि कक न अर जब त किसु साबजक नै ओ अफिस हामिया जातीय बहाय रकुन दिनो युज खाइमला पार्टी अफिस के भना जगह माने तास र है कनि नरा जुआर रक अबाय रक कुनो थुंगावै मा तंनाय बड रक खाखायनानि दायित्व और लोकल जरा जचिनि जे अरनि तिप्रा मथानि जे लिडारन तंनाय द बराबरने पूरा पूरी दायित्व माना हनाय तम लुबानि हेंकाय जों अबा हाकि पार्टी अफिस गोबां मा जागाबो जों किसा अबाय प्रब्लेम रक नुगै दं हपुं सापुं केरामत थुंलायो रांबाय बहाय कुन मते तांथों कारण काहामनि बागै खालायगा और जे न काहामनो यूज खालायजाक्तों अब नानी कोइनो ताई जब पार्टी ऑफिसर सब समय नम है ना पार्टी ऑफिसर प्राय ने आंगियां तैलायो सब समय न चगवा खोला मांगा रखनाय खोला गई जुबी तंजा के चिनि थांग फाइ बरक जुबी तंगा जों हाबो अनेक किछु चिनि पार्टी नि कक सानारा बहाय जों जरा मारनाय ताई तिने जों जो पार्टी ऑफिस उद्बोधन खाइमनि बिषय किसी से चिनि पार्टी नि कक नमा सानाय जों Tipra mata edisi hak ngomong primary pore, sini administratif calok ngai sini siam, bani bising tadi edisi wa belai ke samung kaham kerja kita ngah, abani sekarang jeng jatuh saya mana sipil ni amal jasa mu ya jeng mana 25 jasa mu salok tunggu, edisi wa tamu samung kerja ka, apro pora, raja sarkar pora एडिसी हापनाव बरो ताबो हुगै रां रहल जगे त सीमित रां अब योग्य कुके मार हमने हाकाय नों और जे मान मानि बाय सिनि ऑनरेबल सीएम बिनि नायमुं तैदुम माय ब्लाय कि सामु काहाम खायजगै दं नुक दंना र जतन तामो खायजगै दं तातो साइमान जों मिया रगो बिचिन और चाकी रग सारबै मानि अबरक न तुइ बेबाक न जों सिनि महाराजा बिनि नायकल मुं बिनि दागि माने बिसिं तैजों ताइबो सिनारा सामु काहाम खायनानै बागै नर खेरेंबा हस्पिटालाव बो नुकना जों ताबो बिसक जराव अर जोंनि सामु खाय दं सुरु आबो सिनिया जों सिनि ऑनरेबल सीएम बिनि बिसिं ताइबो खानाय जों जे बुसगांनाय सिनि 19 तारिख और मास नि जे 19 तारिखआव जों गैसा लोन मेला रनानै नै लोन मेला रनानै चाप माने न तामो नांगाव चिनर ऑनरेबल सीएम बॉडी बिसक ताइ खानाय